Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twongere tubahe ikaze kandi tubaramutse Imana mwebwe mwese mudahengeshe gukurikirana ibiganiro bica kuri Trasis Hope Ministry TV. Ndabibutse neza ko kuri mikoro ngarutse cyo ni prote turakingiwe mu Minister Paul ntangorane ibiganiro cyo mu cyo guhimbaza no gutazira nkaba ntari jenyine no kumuziko tandukanye uyu munsi twe kwise hirya no hino turonka abatumire no munsi special batumire babiri abo nibo tuye guteramana mu kino cuno munsi nimburi mushasha winjiye ubwa mbere kuri no channel turaguhaye kaze cyufite na subscribe ugire partage kugira ngo nawe wifatanye n'abandi tumaranye iminsi kuri no channel ariko kandi nawe nimba nawe warumaze kuba uri umunywanyi waragize subscribe dira nyine muri commentaire wakira abashitsi kuri kaze bashitsi nuko tuje mu nyamwe zo guhimbaza no gutazira sije nza kuba nyoboye kano kanya ariko kano kanya kaza kuba kayobowe n'umukozi w'Imana umwe umutumire wacu reka mukanya nce enza ndamwakire tuguye ikaze tukuramutse nawe ucuramutse abari kwaradukurikirana babwira n'akazina kawe kazi ndabaramukije mwese amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose hama izina ryanje nitwa Nyonyishu Shadia nkaba nashine kuza kwifatanya n'umwe wese ahari mu guhimbaza Imana yacu. Kaze rero tuhimbaza Imana yacu. Urakoze Shadia tugushimire ariko kandi ndi kumwe n'undi mutumire ariko n'umushitsi musangwa wewe si ryambere turamwakirengerana baza ko ariko nshuri gira gatatu beje muramutsi ariko reka kuri bashasha bashitse ubu nyene nawe abidondora. Shalom ndaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nanje ndi hano no mugoroba kugira ngo duhimbazanye umwami wacu mwarahezagiwe. Amen. Naba tuzakwa duteramanyere muri uyu mwanya wo guhimbaza no gutazira tuzakwa turi kumwe na Shadia aza kuba ari kumwe na Vanessa muramenyere ko tumaranye igihe kitari gito aza hano abahezagira mu ndirimbo ubona aho yatuzaniye Shadia baje batsananye sinzi ko yacamutsanye ntawe utwazanye wundi ariko bose bahurije ku ijambo bahurije ku ijambo rivuga ngo baje kwifatanya namwe mwebwe muri kumara dukurikirana kugira ngo baturongore mu kanya keza ko guhimbaza Imana no kuyitazira uno munsi ivora ifise Shadia. Karibu tuyobore muri uyu mwanya wo guhimbaza no gutazira. Body when see
Kurima, nubantu
budashira. Hallelujah.
oya oya numbiri Yesu ndi mu rugendo ndasiganirwa kugerayo sizacika oya sinzasubiza amasinyuma oya oya numbiri Yesu oya oya numbiri Yesu oya oya numbiri Yesu gusenga Haleluya. kumanana nijoro mu bihe byose ube hafi gusenga kose kukugeraho mana nziza manurama ndagukeneye kumanwana nijoro mu bihe byose ube hafi
dushimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye, dushimiye abashitsi abatumire bacu twari twakiriye muri studio uyu munsi. Vanessa tugushimire duhereye hariya. Murakoze cyane kuko turabashimiye ko mwatabaye kaze katwemera ko tubana namwe iri umugisha. Amen. Nawe Shadia tugushimire ko bitavye ubutumire bwacu no munsi. Murakoze cyane. Nitsera ko tukukeneye n'undi muzo uzotsa kugira ngo hesagire ubwoko bw'Imana. Asante sana. Nuko tubashimire namwe rero ikiganiro cacu canke umwanya wo guhimbaza no gutaza twe twategura no munsi hano turangirije, ariko tubipfurije kubana mukurikirana ibiganiro byacu uko biracabandanya na utaha. Bye bye. Bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.